Salam lun jawab pantun dari jinip lun kenan mutuka adik Maria tak jawab langsung buku bang budong kalau tanda menyogolom dek lun jadi ulun merumpak langsung ngan urang tuha soal jela mehai dek nayam padilun saboh motokol tambah Avanda soal jela mehai dek nayam padilun saboh motokol tambah Avanda soal sembahyang nahai dek dilun mugrib awal phone oluh yan insya limang bohwa te hai dek tan tinggai dilun tanggung jawab lun ngan Allah Ta'ala limang bohwa te hai dek napubut dilun tanggung jawab lun ngan Allah Ta'ala ya soal jabut nahai de ulun badayah letun dimudi mesra adik Maria beragu kelun habis bulun tronjak baka ua adik Maria beragu kelun minggunya langsung merumah tangga